alwandle nibahle kabi nina bodala kashe manje yangitraumatise shame sesiyizinja asenza ngalutho thina le sikwenzeni awuyazi vele wangichivaza yasengivela ngabe down yini lento yenzayo alwandle yini lento yenzayo awuhlawule la usende lion hawu zinja dogs sesilume bathini hayi futhi mesikhuluma zini uzuvuvuvu awuviki amarose amangaka hayibo amarose 19 wow Vicky umuntu ke lo Vicky thank you so much hayibo Vicky no Vicky wena Vicky hayibo Vicky nayo iqhubeka hayi Vicky ibhoza awuyibhoza shame ndodakazi yakho sisi le nafana kangaka hayi ndodakazi yamshame ndodakazi yakhe teenage pregnancy ade mina ngashesha shemanje ukuthanda izinto buwa manje ninganilingana nami ngathi sisiwami kumnandini kodwa angiyisolani shame uhlafuna lapho wekotoyi awunkotoyi lo iduku hawu ngicela inamba yakho macubelidla okay send lion roll fine number yami sizinkuni zamanje yebo akusafani bandla hayi mususho nje sasafani zinkuni zakho izami webona zami webona zami yini yes webona yini zami habu abanye 100s santhanda ngafisi nazinasisenza abantu santhanda shame besho senilele nami nje ngiyazibonga ukuthi nje wami shame manje ave nim appreciate guys ave bengithanda yazi mina ngazi ukuthi indaba abantu bengithanda kodwa cause angidance na kahle ngiyizamela nje ama challenge ngibona ayangihlula kufuna uchaza ama followers amanye ama challenge ngibona ayangihlula guys kodwa ni like ngisho ngibheka ngizokisho leyo nto leyo wena thani abantu bakho abalike wami ulokhu uthola into campaigns so ngisho so i-video ibona like awuyithandi yabo sithanda ibody yakho okay base sithanda ibody yakho fine cha ngiyachaza phela ngishilo ukuthi wami wesinye isikhathi uke fake macubelihle okay macubelihle wesinye isikhathi ubuya fake ama video yabo like ama video lapho enengoma lapho ongazazi ongarelate nakuzona kusuke kungama campaign like mhlawumbe ingoma nami kwesinye isikhathi ngiyimbuza yibo le ngoma lena vele zishave kodwa ngibuye ngibona okay ngoba mina ngihlala naye yabo okay i campaign bese ngiyalike ke nami because I'm a fan my mother I'm also a fan but you guys you must like each and every post I postayo ningalindi ukuthi like uzuthina hawu ma ngaze ngiyithanda ke le kuza ne video ayifakile like once first makuchubelidle nje like nje nje siyabhola ukuthi like udlule comment uzibule like because funa ama like ama likes amanye ama video guys ama campaign amanye ama campaign uyaluza ngoba nina answeni nga like eish abantu nje wana ama 1000 likes lapha mevele ngibona 700 it's all about ama campaigns na wait ingane yakho le how ufike nini kanti andile wala andisha balapha yes andile yes udla izimina hlafuna ama fried mfethu so young njobe seshilo guys ngiyangicela bandla sengibachazile kodwa ngiyangicela shame njobe seshilo ngicela niqhubeke ngiyaqala ukubona explain in English as well yeah English next oh guys come on please like the videos even though like you see that you don't like the videos but she's also doing the campaigns yes so I need she better earn some money we need money guys please I need the support. Like her videos even though you don't like the videos please like the videos especially if as much as you can guys if it's the English songs udla neyipoki Hello. Be honest, mina ngiyayithanda ibody yakho ne. Hayi, ubalo akonkwana. Hayi ngamisi lo sindama ama rose.
Cha, sesayisaba thina manje sesisimo. Awusiyabonga, siyabonga. Mna Rose. Mabongbongs. Agqama nange-Rose yakho wena siyabonga. Awusiyabonga nene. Dlovu oyingozi. Sonene. Igama lakhe masephelele. Siyabonga nene. Akhonko nosiyabonga. Akhonko and siyabonga. Abanye bona indaba engasendela ama-gift. Hawu wonke umuntu nje abantu abo-100 bese ama-Rose bonke o-3 ngoba ngo-3 abo-100 mali le Yazi nisendele abantu ama-gift. Nje ungasicela kungalokho ngavisi. Sami yasengiyibomvu ngoba nje intashi. hawe ma Bayisa abantu bakho. intashi ithathaphi Ifanele. awuyazi leyo nto awuyazi nje leyo nto sisende sonke guys yes awusiyabonga batshele Accept.